Salibonani, ibizo lami nguLorraine Ndlovu. Ngingumongameli weZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations. Ngibuye njalo ngibe ngumongameli weStreetNet International. Namhlanje sihlangene lapha eHarare njengabeStreetNet International. Sisemhlanganweni wokuqala weStreetNet International obizwa ngokuthi iBarometer Project. iBarometer Project le ihlanganise amazwe amabili, iZimbabwe le-Argentina. iZimbabwe sikhethe ukuthi ibe yiyo okwenzelwa kuwo umhlangano ukwenzela ukuthi sixoxisane njalo siphume siye emakethe lasemgwaqweni, sixoxisane labantu abasebenzayo kulezi zindawo ukwenzela ukuthi bakhulume inhlupho abahlangana lazo, zenzakala kanjani, zenzakala kangaki, nokuthi kuyini okubakhathazayo njalo kuyini abangafuna ukuthi kwenziwe. Bangathanda ukuthi kube lesisombululo bani enhlutsheni abalazo. Lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba sibona ukuthi nxa singelakho okuthiwa yi-empirical evidence, ukuthi sitsho ukuthi kule namba yabantu abangaka, kule percentage kumbe isigaba esingaka ekhulwini sabantu abenza lokhu kumbe abahlutshwe yilokhu, kuba nzima kakhulu ukuthi sixoxisane mhlawumbe labantu bomthetho, ukuthi lapho imithetho ekhandwa khona esithi policy formulation sibe lakho ukuthi singene sile information kumbe silobufakazi bokuthi esikukhulumayo kuliqiniso njalo kuyenzeka la ngaphi. Lokhu kuzasiphathisa kakhulu ukuthi lapho kwenziwa khona imithetho ibe imithetho eqondana ngqo lalokhu ukuhlupheka kwabantu, ibe imithetho ezakwenelisa ukuthi incede abantu ukuthi basebenze, ibe imithetho ehambelana lesimo sabantu lempilo zabantu, hayi imithetho ezafika ibe luhlupho ebantwini kunokuthi abantu bancedise. Esikukhangeleyo ukuthi ekucineni kube lokuhlonitshwa kwabantu abazisebenzayo bethengisa endaweni ezitshiyeneyo, kube njalo lokuthi kwenziwe izindawo zokuthi abantu basebenzele, abantu bangagcwali iganga lonke bathi tsaha bethengisela noma ngaphi. Okwakhathesi lokho kubunjwa ukuthi azikho indawo zokuthi basebenzele, ngakho bapha indawo zokusebenzela njalo babe bevele bekhangele khona ukuthi sokuvele sokungumkhuba ukuthi abantu nxa bethengisa kumele kuthutshe i-local authority kumbe uhulumende afune imali. Akumelanga kube njalo. Yebo, imali yafuneka, i-tax vele abantu bayayikhipha i-tax, ayisikho ukuthi abantu abazisebenzayo babhadala ama-tax, bayabhadala nxa bethenga esithi yi-VAT, babhadale ama-local authorities, abanye babhadala nsuku zonke bebhadala amadola ku-local authority nsuku zonke, baphinde babhadale okuthiwa ngama-space barons. Lokhu khona kuluhlupho olukhulu ngoba nxa imakethe yakhiwe ayiphiwe bona abantu abahluphekayo abasebenzayo ukwenzela ukuthi abakubhadalayo kuhambe straight emakhansilini. Sithi yi-revenue collection. I-revenue collection yenziwe iye direct lapho kumele iye khona ukwenzela ukuthi siyibone i-development nokuqakatheka kwalaba bantu njengabantu abasebenzayo. What about the issue of online selling, the gaps that we are having in Zimbabwe? What are the issues that are affecting informal traders from interacting with the international market? Yes, the gaps that are affecting international traders. Balohlupho lokuthi nxa siku-online selling laphana already abantu ngabantu abale problem ukuthi bavele kabala mali, akula capital. Ngakho umuntu ongakunika imali ngoba kuzafuneka ukuthi ube lakho ozabambisa ngakho. Ungazobambise ungehluleka kubhizinesi sekuthathwa ke khonokho okuncane ovela ulakho. Njalo ngendlela esiyabe sikhangela imithetho eyikho khona, umuntu angathengisa esethengisa online lapha, i-assumption kumbe vele okucatshangelwayo ukuthi usuwenza imali eningi kakhulu, khipha i-tax enje. Kumele sibone ukuthi i-predatory approach to taxation iyasuka, kube le complementary approach, incentivizing approach, okuthi ukuthi abantu ukuthi bakhiphe i-tax akube le ndlela enhle yokusebenza ukuthi ama-conditions okusebenza ayavuma, kungabi ukuthi ungabonakala uthengisa take lawe khipha i-tax, take lawe bhadala lokho, kanti ozaphakamisa
isisindo kumbe sithi ukuthi decent work kwi-informal economy ngubani njengoba uhulumende ezabe ekhangela ukuthi bhadalani sicela ukubona okwenziwayo ukuthi abantu baphakanyiswe indlela abaphila ngayo bahlonitshwe kube khona ukuthi omama abazithweleyo babe le-access to maternity health care abantwana babazalayo babe le-access benelise ukuthi bagcinakale kuhle esithi quality and affordable child care. Khathesi esikubonayo ukuthi i-ECD esithi i-early child development iyadula kakhulu noma abantu behambisa abantu